toro, nanyore toro. Nayo kungikie kileleni, baka bande tingo tamani. Pogerange tanene jirani, kicha tinko geji. Ayogo senuta kuwa na samahani, kwa vera kuruen korondani. Mutu onengo chole ramani, kege sera kiane naye. Onye bako nganchira ngirubo ruoti, nae malikia. Nyumbende teyo nande ndasunge goti, nae maedia. Ige tunda sukari, sitoshe getobu, ugonchanganya korore kenyobu. Tuende nkoro kikarisa bugu, anchani buago buankoro musibu. Kunaya igumpi mete mberecha, nae dakitari. Ayengo kunyoma mbeke siginecha, wangu dakitari. Naguera gapiritoni, ngomera narara gapiritoni. Naguera gapiritoni, ngomera nanyore toro, nanyore toro. Naguera gapiritoni, ngomera narara gapiritoni. Naguera gapiritoni, ngomera nanyore toro, nanyore toro. Onye bako nganchira ngirubo ruoti, nae malikia. Nyombende teyo nande ndasunge. Karibu sana kwa Cultural Organization. Hapa ni mama wako na Cultural Organization kituo cha Amina. Injuna ndio tunataka sore.
Como
maruaye ingoto basabire momenya mono molembe oyo barabenere kwa solo maruaye ingoto basabire bamenya mono molembe eyangie sikwe amona bando bonsipi ekinya saeta na watani musaja eyangie sikwe amona bando bonsipi ekinya saeta na watani musaja ase nyumba ya inu jingwala kiwe chinyororo taine chingi ya jingo mubakanyasa ase nyumba ya inu jingwala kiwe chinyororo taine chingi ya jingo mubakanyasa baba waito ayabito na bobo wenyangi ase kege ni nyangi akini tumarane wenyangi wenyangi no bobo peta akini tumarane ama sababa ngine bako sarasa ya bago sarasa baga kabatene koro odotongo ta ataratense koro daratonga nega ikaro ase kyumanyo koro otokoni koro totsemungani koro abagani bacha abana baramo koro batero ratore amagana munumo nagasirire namugusita wato batero mutaro usira koro koro abamantu otorele biya koro otoseni koro tose matigero koro Bienvenue sana. Dizi yote kazi. Show the picture organization dancers. Show the picture organization dancers.
Sure.
Karibu sana Kyoga Cultural Organization. Yaro no tora a topic of the day nama kweli. Walimetaja weka mura for the first time ene function ya kwaiga kila first Saturday yomotie. No mokaribishunga hali yako rukunga. Mogiti Cultural Pavilion. Leo yoke nyanza ndeteje. Abanyane barimwe so for the first time. Chindaka cheke bisinchira. Erongoli yo mugusi. Alafu ndakira kutokoro kanga Kyoga Cultural Organization drink. Noerega. Onyo gotete kwenye manya. Muswati nara mo bigete t-shirt ya ndakugoro insene wa. Urangeli mutabe kidogo neti akona terabonera. Azishinga kichi teto kuira chinga kichi kumuranga yandika nara yandika yamna sana yandika abina mocha balimosi kwa tora kuruka iga Kyoga Cultural Organization group yaro eholi yurukwa Mogiti Cultural Pavilion na agaiga Humphreys Hill House na utumata the cultural function that take place yarete tukwa ndama kweli aba bakambara akuchisa mu chonse cyabusi Bago to somi una makundi ya benki kale na bono inga. Karibu sana mwana. Mama. Iko bono nako basamwezi wekaranze mutegerera mwenjoye. Mutuga ne yakero moto kere mo gotenda mchumwezi. Abandi barongo kurugoro abandi kurumate. Bya muno sana. Yandiko ikiri. Yandika. Okay, this is the kazi. Yandika DJ na mwana yandiko wapi? Function officially tetuko chakula introduction again you understand amagana ya makweli mugaka nyamoko karibu sana chairman we introduce topic ya leo ya makweli yo mugusi karibu sana Ngata woja. Undu sigare na naomara. Mwaji na mwira ni vile. Bali mwezi mmoja ali bagaboika. Ewe na mwaikira simwaga neji. Wono wasatole mirobeli ya lero. Lakini kuana enene ili tukolia lero. Igoro ya makweli. Wakiwa makweli ni kiki alika ya lenda, lakini mkusia alika ya rara. Kiki alika mwokiwa, ya alika sema. Ena alama kanale da. Ko tutora ikayo.
kwanende iguru y'abarayi baitu bagusi rero tukwana iguru y'umurambi wa Omanga tukwana mubayeno bwiri noro kurende bono ndio gutara bakoriro gusaba watengira ake bono notumuchukwegera lingana lyelitukeli yoko moleta oyo mito bundusi atotebinga inki umuburaka lingana towikwira lero usebieta useba ako towikwira lero ije wangu mukuru ikanga atukana tukundusi namsi Bundusi. Yabona sana DJ twende kazi. Karibu sana. Bundusi oyingocha parale unare mogaka bwito bundusi jigocha atadege busi yarano maboko afuresi eto bundusi dinero koboro se bundusi priore endo je buyai ayekeri kaye eto weka inengora ngora bikoso mtamira timisto. Yabona sana bundusi. Jasi dita Nicolas ni dia sabai dita dia njuro dira bundusi ono yo mongaru mokayo mumanyu barare bararu gogongo barare bararu nyakundi wisera nyangore tabichi manyanda musweta gulimo ulima kaboyi babe uyabere keyo rakaboyi babe kibomo mugusi boso mugusi litalia etali mugusi alikorokwa digora tete mubuta sigina koro isala za komurukanga ye mugusi litalia yakorokwa kweya nyakebagacha tera kweya nyakebagacha ngichyaye na omuntu kuliya na mugusi litalia yakorokwa kweya agacha korobege sakweke kyomo bitutu kero goro toro na kiki tokwero mu bitutu nga chianya gotuga na mutuke bane chiate ni masto ke sodi bunangoge na ende tuatema ka montaro kunya kundi monoko dinga kundi na ende tuatema bantu bo mukungu munda na ende tuero kanga nyangoro rubane ni chunga tora banyangora sedieta kogotonyo lile kururo nga na ende to weka somo nyalibali tuacha no mundo tokoroka omu machoge tuacho samaro tuacho siango tuacho sigiso ito chokwana na lero musikomanga tuero kanga osueto ngoge odo itete ngoge goso chacheretie ngoge tacha mitapuna megesaku anyumache megesaku ago tutukani gosakurami gosago siria biamono asenge chicheli mesa akana batuachi yale ko naro lirenga morobiri ono muyore ne kimanu ekikisese omukungu oyo okwereeru atarabuki ebimanu ebi orokunga agatu oromotaka bw'abaana taranyora abaana oikera onekeregereri ky'omusaaja n'omukungu okiarenge omutigaro oromotaka abaguzi barikubonya nakibona gokorwa iria tegororoki ogenda origerigwa omusaaja ocha komomenta kimano omochichora igo omukungu okwereirwe n'omusaaja taringa nerieta bosa igakubarunga oyo musaaja oye kwanya taramanyoria abaana kuna babangete bono okure omutigiro omutaka gw'ekimano gwiko mung'aji korigigwa amamente kimano omochi ogarire
yeteri bikarua kunga umutaka manwa umutaka umuboraka umusaja sete busi igata kiro gendoji usaja umukungu otigaraka obukunga biri byali gigwe wono aria asekebekera isaga majo sumoma nyitinde ngokwana kebekera ngi akabere isaga ngi akabere koyorango akabere siri ubogore umwa koyo igare kubikwiro mate na chata boboke ngonde takarika aminyoke ajikokonya chiope ajikokonya kende giatigadete ingigeko gera akominyoka takabwa chuyurika mukungu takarika ono ugakorukuna oyo igaguriro yokoberaka ngikiagero bora amakweli na mukoborero mukungu ono ngonde takarika ogenda katikati kokonya ikera muntu takarika uri wereda koberaka taiyo obolire makweli amwirire orobumo oyo tali noyonka nomu buraka yani gaboliro yokoberaka ikigusikia konati imoga tebe swali ngafasi kyoki ariko naje umuboraka tabu atyo yokoberaka igaboliro yokoberaka kayaki amakweli na mwira igotolende itokoroka abakungwa baburaka abasaja na wagoroku batabuati abakungu bakoberaka n'umukungu oroku utaka obeire umutaka w'ekimano umusaja umukwerere oroku umutaka mbiyamo nasohotegera kama hako shinkobi ukwanira magana maya endama litosana ukwanira magana maya na endama litosana bali wacha for the first time naliko ba inform nga ebina bitoko koraka kyunga cultural organization asimogo soringwa akebusi asebana n'amanyati bagaka bakero kenera bara kwana ngora lakini ngo sobe bali bono lero topic yo nata yaba ne yama kweli tutaragenda sama kweli tutelio ni performance ya Mungu wase mambo asoko tena kwaye kwa makweli karibu sana kwa stage. Yeah.
mutakano aba muntu mukumu mutakano marore kumera munana marore munana makini otago right aba muntu mukumu mutakano aba muntu marore munana aba muntu marore munana marore munana gitana tuono kiarenge abakoro betroma. Asante sana. Itongo mo George. Itongo no gaya na. Ero tuwari kubora nga. Itinge ndiya mochi mugale. Ritinge ndiya mochi mugale. Oyo ritinge ingo. Kolengana netugusi na baba sukuru na baba menyete omukungu nigare kogenda boye olwerwa cyo oyo abaire omukungu eyi abaire enyumomo wano omukungu oyo ekera ikire ngaki alule boye akire komanya n'omusati ondo tatiko oli wakanite cyo orokuleta ditinge ngati bakora batabanga itinge ndiya muchingwale wano mukungu yo kanganyete tali na mwenyene muntu tali okumweta bali mukaye okutwara aka njaka nundaka. There's no honest. There is no pride. Turugote kunyakwera mukungu yo mukaye ya ekagara bakaranga itinge ndiya muchi mugale ritinge ndina mwenyene ndibwati umulendi n'engombe ekolizibwa munde wezi nkibagera tabakwana masaja nina lewekone otwara ritinge muko muntu wakanei umanya kutaka kwaka masaja bande na asikwakona ndikwakwana ne baka mutaka ne kwera mu this place does not belong to you ritinge ne liyo ndebwe wezi wakatanga itinge ndiya mochi mugale. It was like a warning na to kwerera nege ntogwate yetali kia ekalbare kote muntambate ke tokia banda ama etene kia banda kabisa ko do weto na kabiji sachininge wakaraga aya itinge ndiya mochi mugale yamo akikoyo Biya mwa makini yamta tewa sila omubaye no lyo bateba nyanja moko okumako nyando kanko kusimura una ngombo sina motimi bitinge boiko kumonjera ritinge no muswati uchire boye onyoliro mwana usabana na endo tamile uchikoliyo musacho monga makiri ekiwa no katara ngwa katara kenyanjiri kyabere kirumana kenyanjiri kyabere kirumane para kirumane kenyanjiri kyabere kirumane para kenyanjiri kyabere kirumane para kenyanjiri kyabere kirumane para kenyanjiri kyabere kirumane para eritinge mbotu koli konganyo bororo eritinge mbotu koli konganyo bororo kenyanjiri ditinge entelende ninga oyo akana ikyombo nyomiru igitingeke abatangi babegeta igikomusira obera nka
lakini bone kinyanchikirie kitakomeraka ikiage gusakire ubuiko akogenda oseri ubuiko bwaye iguru bugare agutara igaba gusiye bare ukana wati kolente kinyanchikiri wati kolenta litinge nyabuiko bugare atabero naenda ndoroma ando boikario kanyora bilkoliera naenda kuligia nyonya akarukwa ya boiko bugare igo tari kwegenwa ingana rinene tari o itinge ndiro marangaki ndiri kwegenwa ekiara mami kuno ko mwera kiara naenda osoki gucio boiko bonde mbia mwa na alisara ari musati uri bari komu na o mobinyiro matukakari matu ngatari gutinde kuo baka kaeru na ari chomba cha kwataki cha ruetu no abo tukutinde ku akiko bara bakungura rabasa kibaka taka ngingole tembe igo itingeli ngatwa katana ni muchumu gari nkilinga tali na monye nebo tali kwege mwenye tali mo tabwa tati bright ngere mukomuntu kila igo ana ni muchumu katali Biamuna sana sawa nimetumika for the first time. Karibu sana cultural pavilion. Na niko batalika this function arrange kibusi culture. Ego koleka kila first Saturday yomoti. Alafu na hotel live Humphrey's House. YouTube na hotel live kiwa na TV on YouTube. Watu watch kuruka Busiga Kenya na diaspora karibuni sana. Kama swali nabo mubone na magana makweli abagende bali mwitire bonega etopic ya lero na makweli bona bagaka bara n'abana bara lero ne tubago twege mono nigo ya makweli sarage ndali iga Humphrey's House chindani cheki kusi chiro sibaki ni jibone tumate ki kusi yo kole kana ero bolera abukura ni musiko yange ndam akako wani alafu tumitu ero mulimo kusia na kia kabilo mo ero mulimo kusia obi no yo na ero mulio mo nera ndiye kwa donga ndazani bas tiro mulichozi tira alafu nduwate a drink very unique Italian dance kurukunga kyongani cultural organization due iko ila singani chino kaangeli mwana oyoli yake ndawo akoyele ka drink yake omoye na kero cha kawa totarachi ya Dante and your team prepare yourself for entertainment tumagwel kama mwaka obino nyambani Dante and your team prepare yourself tumagwel kama mwaka this is your kazi oyo no mutasoma oyo lentenyate kama musike hizo baba
Karibu sana Kiunga Nyakati Organization. Yarona tara etoke kiana makweli. Bikundo ayala. Bikundo namna. Why?
Introduction officially for this particular function ya leo. Yama kwa karibu sana Mungu wako vile vile. Because of the time, let me stop.
Thank you, Buyamono. Obino nanyo. Asini kyoko nyorukwa asini. Thank you. Kwa nege so mununda kogenda kongenda sika tigandeme kwegereke kusietira na kito kwegeranga. Eno ya ibu. Abageni bai amate na kero omo chombe makabe kichiabe kabo injerego tuto kuigama. Bari tu achire kuigama una mara na bari. Buyamole na ende. Abageni baitu bari batanye gocha na bara achirega ikenege ikaro kiambo giti pavilion. Ege ikaro yokoreta ekebusi. Ege ikaro yogotoinyoria asitokuru asitogokina asitokoge. Ege ikaro getagete gotobeka amo kuna mwanya getinge mwamo kusi twemanye tunimo asitokuru na asitogoki. Ege ikaro yego tobeka kere etuba mosi ndangani yemotie yani engaki ngaiba no bundusi ante bundusi chinjelme isa enga kitokoro jo engaki totebani toinyorani totebani ekiagara egesabuyito ya chakire wetanya chimbako chitabwene wetani asenge jo yechitamu chichiareti one chine chikareko baita mwateba na noboro echine chikareko ba amakomo mwatana omuntu landigeretu kumbe nasenge jo otabwate dichinjira nechingako chokora ebintu gete bikogenda nobomenyi bomubusi muyamona so wekegekare tigande muyamono abageni baitu baikira ase engaki entangani mbaro bari babotana lakini mbaro baikira engaki entangani na ene tiganda abanoti na imwake tiganda abadora bari mwacha ituko kitangani tiganga kere abantu bose rombo yamono abantu bose rombara. That is our next topic. Abuna kutogocha kokwana romo gako se romo kokwana la tori bina ringo morai buyamara mokara igaga akina choice intwe into bakaribisha diga ndebana ken oma asoli ekialero ni sotoko ga isotoko kwane ga kitene na kolera abantu abare maiga morocho mu muroyo mwakere nkobi ga tigande na bageni baito abarayi bari bakuriye enga cintinga n'amasense lisense ndeli yakira entingana esense entingana onye kwemanyete nko iwe nitali ya orosi bona nyakot gakina etere no teli abantu bona abandi na bayigule byekereze bari kubwira bagaka ngi motare kiri yatera bagaka Isachinde nege sange uneke ayale na mange tutanya kukwanira asenge byo chinga tigabateri gana kitubwate ikarenge igotugo kukwanira amangana amake lakini agotoa chinchera shokoira egesa kugito gochimuntu na ende manyabuna onye gotagite komanya mangana yeke gusi into Humphreys Ikionganyo Culture Organization. Eke busiye ke toko yekaga. Tena toko kikirumo. Ya, go toko kikira egesa. Neka toko yekegesa kero muntu. Kere nyomba yegesa kweke. Ne kwene tegocha emane na ende erosi ensemo yabo. Una toko ne kubeka chinsemo. Lero yetena enyombe yetu noera. Kere nyomba ebe kwa una totagete una togokora so kore nyake tano kobrero kire nyumba nira na kire getu bari gokora yamana so gontege asinge cyo yebiro ntori bagaka bokaga abagaka aba tebetina kitoko nyakokoga kabisese bigo cyane goikana ende abamura bakoreki babo abasaye icyana begesa kugitu kiyarenge goikomanyena nyarebe goika
are no mwana ogocha koira libagaria onye no borai aire libagaria onye ne mesira aire libagaria onye no yo watera aire libagaria oi igona into abana mbarato kunya koigeka ko bande babiri baboroki una toko gendera igontaragwa ngaike babori kebabi ngaye intuo abana muraba sai tunamosali because of what they do in social media. And I cannot transfer our knowledge to social media. We can do it in English. Only now I have Moses, the acting. You got to get the character now. We come and steal your money. You get come upon you, go swine into a certain department. Because of what they have. DJ, who is that now? I want them to introduce themselves and you know who by who. Good. Wairire mwenzi. Samani tango kukebabe nyanti kanto, kebabe igaro yo kebabe, na kebabe igaro yo kebabe. Alafu kebabe oyo igale bonchari. Bonchari kurura kyama bundu nyali bari chache kyama bundu ere gorari yotu mutungi gorari. Director aga iganero konyako kitoko keta likis. Ero konyako moro kina bonzegani bonchari, konyako ntatira, nyako manyeke musi. Terengo chaga iga every first Saturday of the month, chengo chaga iga wana a kissing poet. Chengo kuwata topic ilia lero na nibeka amo na kuwa na ina poetry mana. Yeah, thank you. Waile mwensi asama leta ngoro Robert Sibo Mombasa no ibosimo no ibosimo kuchiza mo chichabo basi nyango so asako kunya bigongo ngumete abuna ngoro just social media ngoro kwa Mr. California influencer ande wetu mami sana watu nyingi Bwaili. Kwa majina ni Clinton, lakini social media pale inaitwa The Street King. Huyu mwenye anasema huyu anavaa short. Lakini mimi ni Mjaluo, but I love the culture of kissing. Now before these guys perform, huyu wana ambao wazisikia anaelewa kikisi is the most followed TikToker in the entire Nyanza province. Right now. And then through him, this one has come up. So he's also nurturing someone around him to ensure at least he ability. When he perform, utaona sema you say, oh, kumbe ni huyu. Now please, DJ, wapea. DJ, before they perform, the topic of the day, Amakweli. We have given the synopsis to a young person. Before they perform, I want the young person to tell you about it, then we move on. Immediately, Bikundo are ready to do our national anthem for this house. All right, give up. Yes. Kebusinege ko koleni kitage kwa ni robe ko ngaka magina. Ama kweli. Mbiya mukwanira makweli yenyu mbayo mugusi. Lero banacha ko bachoka.
kuna makweli alenge korukale umwana omoke umwana kaiweirwe kemwerere kera iborwa asoka na magoro tasoka na mutu omwana oyu amanye gokwa igo yalenge kobe kunyumba galia otinde kwange na samaiga nina iwalenge komogingera kwanza obera nere nyumba abu omotinde kaga gusamaiga umanya kobera nyumba matuka tatu atali gosoka iziko abantu bamanya komanyanga amagomba bere somo chiwe umwana omumura kero umwana omumura akule umwana omumura kera akule omuntu omutangani komotindeka inakoro nerolenge bokunyobo ina tali bokunyobo ina lende inakoro nerolenge komotindeka mumuromo wabo nerolenge koimukyo omubero yebo mumuromo wabo ereli inakoro ochiasobo ina ine igalenge gotindeku mbarabale nguna angena bweli alia umuntu omosacha muntu mosacha kera alenge gokwa omuntu motangani gokura batebanga gakia makwiri abero mochioyo igalenge bo muromo abo tali bakungu unererero mu muromo abo nero lenge gokura bantu bamanya kumanyanga amakwiri abero mochioyo kera akulerende kuna ogwa botuko omolero nigo lenge gutwa ebo inabwachaka kolemwa kera obo inabwachakire kolemwa bamurusiga lisasira bamubeka ero oberororo bakobo inabwaba kirobo inabwaba bagenge kokorana bagukunyo boinobuya pamanya batebanga boinobo kende tiketo wanyaime neba nikinyansi litukoli lyago tukutwa bantu balenge kogenda mugondo iraberi byalenge gokunywa byalenge kolemwa aseki moguzikera achire iraba ligosikwa kogera isineze iraba twaru twese musubati kerasira mwatana nikota hiyo tolia tambe no mwana mumura umusubati nera nigale ngo tukutwa no mwana mumura lakini ekero simba gera chitakaniri ochisobo aba murabeke nyorenge nigo bari ngo cyumobere banyira mpaka sobo bari banyotikange na geita bate barende oyo iga simba gera chiaka nigo cha seito digabere gabo abantu beke nyoroke ya bamorigera libamanyanga amakweri abaire bamanyana kibao kwa robo cyabo akini simba gera chiaka neire era igale ngo tukutona masikani uno mwana omugura sama lieta ngewa benkoroko via mono ase tatemeti mwaeti nkobi magakamba tatebi gosebu yakwana gosembobe lakini ngo ngonya kotemare kumanyekebu ekebusi modern people tochi DJ Vamos a
mono gaki bangere chiko. Those guys, the kind of following they have, and I know the international people watching us, you know, as you sit here, we're being watched internationally. Like you got a quantity of songo mongi ta. You got to get in nensengi man. Maybe to talk or I will appreciate the nensengi. We are mona so. One. Na kuni. Ngotera. Over there, we pavilion. Yani, kore kombosto. What we are doing here is what we want to give you next. Bikundo. Kuruaku. Pagene. Bikundo. Nombuna. Naba tengi bayi. Na haya wa sote nini. Aso iweke. Na bogo te nokorega. Because this is the song for this occasion. Okuna kunento puero de la bono inga. Itonya go komenta ibale tine video mokora igere. Kose kwanse na kora butu ale foto. Kuya mono. Mama ni kamondo Mama ni kamondo Mama ni na baby you Mama ni kamondo Mama ni na baby you Mama ni kamondo Mama ni na love you Mama ni kamondo Mama ni na love you Mama ni kamondo Mama ni kotenge Mama ni kamondo Mama ni kotenge Mama ni kamondo Mama ni koyuke Mama ni kamondo Mama ni koyuke Mama ni kamondo Oye kamarate Mama ni kamondo Oye kamarate Mama ni Linus, are you there? Yes, that was Linus, welcome. are you there? Linus, are you there? Are you there? There. Again, start again. Start again. Abakina idiota. Aya.
Karibu sana na mwe kila for the first time. Iga ndete kwirora na indenga. Ndete kwirora na indenga factually. Ekoma every first Saturday of the month. Anakoma chance of date. Kuanzia 5 all the way to 8. We are heading to the climax. Lakini tutara ndororo tigamba inyolina aba binaba. Naba kaka bara usite ndani yake usi. Alimoga neti, alimoga ragere, malete. Erongoli nera, ebusa nera, alafu tupate ndekoro kuna kionganyo diu. Kora gani kumanya nyingi, airangi mabona kionganyo diu nyingi, na robo lete mabo sikanasa. Na tutarage ndare tiganga. Nga yole mwana kuna yandika. Please come and
asenjira yekebusi yetakome andonzi na emikere byoga asumubiro ebitwatoyi yabula sana. So tianyiritinga kichi nene na special way. Uchigale bali mwachi mugaso asa bali moro chichinsa mochiri. Tinyoba nchiro cyana chiri chiko represent omuchivo mubaka bose muchiyo kale woki busi. Kuruoro tukama utwara nga as younger generations and older generations bakumera. At the back Magaiga is the modern world one, the kind of a building that is there, maybe one. You go, Humphrey's Hill House. The idea ya no kora ke the generational change yomo busi agachakire muri yomo busi akamago changa se muri abete bintu byakoleka na abantu bagachamu finally give birth to the building behind the korokwa the modern building to what they want to have House hotel. Now tiangeleti na kieti kwa sababu ngwaro kwa Kevobia cha perform the battle of the clan of the day. Kevobia you there? Kevobia you there? DJ Twende kazi. DJ Twende kazi. Now, aku yang baca, ero bolinera, di bolendera, aku sendera, aku raga ni sana. Abang namanya, nero sih ya ni. Ero bolinera, aku sendera, mau bolera, nggak dengar. Isi yang kita. Abantu bamwita abantu bamwita n'abakongera ibiye muri mwese abantu bamwita n'akondoche nkolerega asa mulita kwa engineer Kivobili bigirane baba yao aka Maiganere Koni Motu. Kama unaamini Maiganere Koni Motu namba plate nere koni gari yote kwa namba plate umeisha. Thank you. Lero tutiko ba hotel hukunga ama sangina mabe. Alafu next nitawaletea wimbo ambao kuruku. Mugaka nara bunyulero ngoliyo mwana. Kurusiero kyunyulero ngoliyo mwana. Anina maenge. Maiganere Koni Motu DJ nipe kitu. Unasema muziki. Utanimaliza.
Masai, yandika kama board country kutoka the declare of the day as you get to the day. Yandika kama Masai. Igonda tebe na dikuliale rato bata magana mange abage ni baito bacha ga igali dikuliale rato magana tu bata na mange amangana yetu usino to begete maiga as a Chomano cultural organization je wote ni na genealogist as a dikuliale rato to bata ni clan of the day na adu kwa ne igore personality of the day dikuliale rato to kwanera abajani bali kambanana na tumana ukwana umubungu motangani onyari bali Masaba constituency tari bali ikima yari bali Masaba constituency ya chagete basi 1988 oyo orenge mheshimiwa osirie mona miaka 22 ya edire ole koro kwa honorable John Andrew Bob Omanga lero tutu kwanda asega kienke bonte ate kwana mu mondo koro kwa bikundo tabi kundo mbuna otegera mana yangu kwana omwali oterege kwara gaiga bitukulia ratu very lucky konyoro mwana Omanga Dr. Ken Omanga mheshimiwa mwali in the room ategera mana yangu kwana is our guest of honor at the end aba nyari bali kambanane igo babwati nyumba chikubwati Goto bwato mumobea omwanya meyo omwanya koni mwamonda mwamulyango mwabuto omasicho twakola ogeka ikire kinonga bantu kimuma muramanyake bago sinombechi omobea gotora kwane omweshimiwa Chris Bichage wose omomea omulenge kisi orokoro kwa James Isemba omuli korumwa mangoe ingonda kwane korugo nyameyo oyameyo gonda tebe Professor retired emeritus Professor Rademu Micheka oyo beto mo vice chancellor mo kusio motangani at the age of 41 arecho mo Kenyatta University of Agriculture and Technology and currently they are the chancellor ya Tharaka Nithi University ekron ko irana onyakoni goda kwane omo mea ya benki ekron ko irana kwane mo masicho goda kwane honorable Simon Nyachae osemusa nyandusi oyo olenge tatu mwabo olenge ise oyo nerenda kwane kuru masicho mwabo to bali bakomnyoka goda kwane oyo munduraro oramanye ole kuru kwa nyantika mayo ekato gocha bugeka gotora kwane umuha ole kuru kwa nga Dominic Osoro mali mbumu kurwali otamba Karonda kwane bali bakuru kwa mwamulyango mobungo motangani ozoko pastor motangani mu SDA kurusi orokoro kwa James orokoro kwa Paul Nyamaya no mwana wa James Nyamaya abuna bakuru kwa mwamulyango ozoko chief orokoro kwa Nyamwangu igo siyo bechi karokoja mwamonda goda kwana abantu bali muna babo gitugi baba basa de gitugi yegara mwana baba aguye na mwamonda gomori ni gesi ni mato tegerete sana ubegera kini na kwana mwamonda kunya sanja ono igona akori nyobechi chikotoka nyari ba chache andi chatoka nyari ba masa kole ndio omobea na kwa chumba cha saba omobea na kwa te mama ngoe na mama ruguli na mwana bianka ejibisa na kwa te mu kibaruki abantu bakuru mu kibaruki muri yas bagotoka tubwate bakuru oimara okegecha na isetuka yakora omobea igarenge oyo mwabo
nyaribali nondiakubagwa kampanani aba nyaribali bandu bamenyetema ubakuru kwabako abo bakuru kwabaguche ababugia nabali bakuru kwabakemotwe nabandi senzi kwa na kampanani yoka na akolera ni moyo olikoro kwa Andrew Omanga. Andrew Omanga was born on 12th of March 1932. Igaro musigisa korwe nyumba ya mama somo mama sasa oyo nero mumuro mutangani osoma masako akanda ya Bururu St. Mary's akaru St. Mary's akagenda Yala akaruyala akanda Mangu High School asoma asomete na George Lawrence Sakini akaruororo akaenda Makerere University asa asomete geography, English na economics. Oyo nero muromo tamani konyore degree me ya Kenya. Na nero muromo tamani konyoma omokungu ojiete high school okoroba Kirea Omanga. Uyo ibeta no mukungu motamani koba emea ime ya Kisi tawo. Amanga iko kwana mwana wa nara ke mheshimiwa no confirm at the end wase mwana na kwana yo mwana. Oyo mwako yuko kwana no moto olenge my patron at the university economic secretary yama na yangu kwana gande bekeni bie komonya. That was 1993 1994. Imana kwenda motu kwana Omanga igabo mbunge 1979. Immediately akabe minister of environment. Lakini May the following year akateke leave. Ngeno akaire kurugeki. Lakini anaita kana back to the same. Igara manyekane nganache Tata Institute India alilete bwato uruteri ndege obwato mpaka India. Akaira bantu India bagusi up to 4,000 and above. Nero ligeta banta bange as a department of economics and procurement as a ministry Kenya. Akalikaba ndoro ime ya posta. Akara export ekora lego mwenge akamaru record amaru asmasini aginis abantu bakuko mondo mwenge akamaru kama oyo on export. So gari kunga John Omanga export. Chinyomba nero jejeti school chiale nyaribali chiabwate ama agachia beka chikaba permanent ane kira kwa acha igari go chibye komanyene oso bemete na mataboro na baiboli na abana akara school chinyinga mono yini yorete mesabisa nero retete o ebiombe yari kwa nga seboka aye muhako uriyo kwa obuna dokweba omugaka tango matera biamo ali leitele obuna hapo banga matera kwanza vizuri DJ asante DJ shikilia kidogo DJ asante okay anza vizuri Omanga na Kilea oye na yoje wacha noyo yoneka kanacha ga koneti kana mutuma I'm crazy.
ya kona. Kimoja. Hey. Next month, we are very proud to our Swati, Mheshimiwa Joseph Nyaberi Osero, Obete, the first member of Parliament, West Mugirango. Moja go to join next time. Aki na Joyce Motoredere Chibiche Chinyinge, Chia Ilofati. Uyo beto kubunge of West Mugirango. Ekero ya bete split, something like that. Karibu next time. Biamono asawatida. Wasi kuruka. Amfrezito. Amito basi. Amfrezito. Amone basi. Kyoga nyeito. Biamana basi. Biamono sana. Gibo cha next program. Abanta kulwa maleta watch station ya. Real teachers check MC. Dewate Yandika, Makini, Ovino, Judy, Rose, Josephine, Wansi, Nama, Nomogaka Nyamoko, in stage. The bank was born immediately to us and DJ to the cancer. The bank was a check the real teaching check MC. To go to Amako. This is oh no, I was seeing you. One of the dogs on the beam. As I was at another, I can sit to put on your panel. I would to get it, can see what I'm going to say. No, Corrego, what you got to the microphone? And you come at this one, or I can come on your way. I will go vote. Again, the Kiaman and Manasa function, no way to give us. I came out about it, I get to get away again. You understand? So na kitaje tuko matebula kama free kuona maswali anytime waraga bya sana abanga wekira abanga naga imwana ende wekara hasi bani na baito injuwango kama naboza meanwhile malimoto watch ko kama sipi malimoto rakuchisa mama kushense bya sana so kwa chini kitendo watu watch Humphrey's Heroes Live usikio na TV bali mutanda kumanyaka abana n'abana babate TV yabo ekurukyo na TV
Muise ko ikororo no mo kenya na dream teachings kemi the just talk around in one Saturday ali to ko na series kele ne biroke amasangi ebibiri amarangi kele pako we ogwasimo no ko dikikio on TV on YouTube and then we go subscribe ina buko muri so yo no to function image twajya kwenda yamma sana abangira ni moko nyo nata kitabangira yani urama kwenda Judy Rose Josephine Aimon take position na magaka yani ni bageli ya bene wala kama mheshimiwa Joseph Roslin kindly na bobocha asema request na abasoka ate bya bagana babya mono But I would really recommend you to create a room ahead of state commendation. Why she go to that? President, he needs another award. That is what care of Kolega Singh. I will be coming here every time, every first Saturday of the month. Kwa ikaona bengoja anytime mungo cha musira samani chenga na ningi chano mugakona mbaito mugakona nikiakoro o igara akoro ku Dr. Igara ne sajo ni tauni kole ndo mona wa mito ikikyara nande naye uli konde ni kwane kuli indekero kyabanga mchene ntingana na yetu eliyeteriga ali South Africa last year Gabekirwe crown assessor mune y'abantu abangi bareko ba 1000 Gabekirwe crown South Africa tima ikigaragara sita timbekirwe crown ena se ko bayega sindia elitogo
mata wa mintawa gabo mino nyambane igonte teneta mangana chena best violence one gaseito togo kora igotogoleta meremba asichinka nagukana culture liembe culture liengiero ntoyanjana ndaro nakeko garatwacha lakini liembe moyo manyete nane ko igana tole nane tono togo kolega asi na babonsi one kerege kyawani na kero kingo basaba kuranjira ika 2027 lakini kolende kuna mwandigiria maisa mahaya iga mbeke chinkoro chaino wagendelea kwenye monsabera. I will need your support 2027. Pia mnaona Nyasaye wasisini, tunaendelea kuonana, tutaendelea kushirikiana, and I will support you in this Shujaa 2027. Kwa ile kirogo tutakuwa na wewe, tutafanya kazi tukigera watu wengi wamanye culture ya ndani. Pia mwana Moseseni. Thank you so much. Asante sana. So, almost more about the way to I said the people there now I'm talking about what microphone will be roaming around. Or I told you swallowing them up when the Roman Sacha pulling in your chicken. Roman now pulling your chicken. Waka take a kabab. Omo, in Kiavaswati, you never walk in a kabab. And then I walk. If not take about 20 minutes, in just less than 30 minutes, I got to get. Our Gakamoro. Ngo bayar gold mapema mako badiacha anakuwa na bali ngara mai wewe abaganga bali pia kwa hello jenzi hello abaganga abaganga kasi kile pale nina magana wako akando sana kama bosi Ivanesi. Asero gol. Mo bayar gol ye. Iba mo gol ko mwana. Na hadi gol kasi kuwa. Ajama ni na mtu kwa kama pale vile. DJ tuweka DJ tukule la kia kama anga bale ni back to normal. I am serving Bolivia. Karate. Moni kama kweli abeile
tutagite twegere guchakira umuchangano paka omwe omugaka makini mugaka makini no. In just very few seconds, can you introduce to us? As a second, it's okay to introduce to each other and go on to the discussion. Motore mbele ngana akia bucha. Bali bigi sana tesuka abangira ngabo. Kabisa era paka kwa barande ya. Noa politi tua all the way from America. Tuna asange kisarate. Abangira era dia. Tua entre kisarate. Tahu kiroso. Moa ko tua kire tesi ko America ga yare kisarate. Ona rebonditi. Wajara ket. Kero mo so ko America. Pero tegerera oigue igure yama oigue. Obino kaya. Yamana. Oh. Obino Obino tawo jawamo, obino Obino tawo jawamo. Aya. Obino. Ama kweli niki. Ama kweli no kwa. Nga omuntu ori kwaheana orenge buya wetera se tugete obugima bwaye bwakoraki bwaera oba obegete uchikike bwatomula yani okirakire igotaiyo unake baba batene mapema ama kweli negete kebe aso omuntu mwanya bateke tuli kumanyekera agocha yani ekero kutumanyite kwekero kwaku asenge twagwanchite twatwara manyana na mabera twara na bobekera na ene tuli gochikokora Nata yekema interview. Ogo tuweka moingi gusa. Professor toka America. Iki ogo tuweka. Ogo tuweka mo. Ditangani diboli ya boli bitandi kama kweli gentuki. Abagaka baitu abagwate chinchira au bali kora galinga nili makweli bali beka aseme bayenuga makweli teganda boli na maemba kaliko teganda liyo bali gekona nyakwili gatumizi nga makweli akolikene yo tatigeli yo obegere tene egento yo yetali tuweka mo nelio nalibe gentu linya sa nande babo batamaki kala makuli yako cyane rukutuno karaza kutuno narateka makuli yake mbakirangu ngurutia bitire basera akakuye na makweli kali kutika kende kebeke na yego kabisa mwana
Ndramo. Ama kweli ne nkubule gocha mwiki ya mwanya bantu ikira twikiremo ugo twikamo n'ubu ugo kubura n'ugo gusibo wabe kwembera ibagari yao n'umubaro urengenka ke mwakubo ono kare obino vera kare siminchiarenge letinchiarenge bakobeka amagana bonaraya ngakibona bantu bari kumanya umongino olyore otwamakari ngaki bantu bari kumanya n'umuntu ukura asogete irade likurwa bwisiye kiamo munwa moyo ekara kali kwa kali mu toralire umukungu nakura bantu nabana kuvuga itirwe gose barwanire lakini ekero umusaja akabwanga obe ali bakumanya nk'umuntu yorari ya igiye gutwara kinga nyagitari wokumanya buno umuntu usirire wekayari kwa n'umusaza igiara bakungu nabakuga rinde lyonse nabagukura rinde lyonse lakini musaza tari gukura rinde lyonse lakini ngendo kolende tuweyaro kereliana chikuinji arengo ibere ekuyi abakungu ekuyi abasaja abakungu nabo bari okulerera n'okubona abakungu nabo bari okulerera n'okumakaka ekero kwaikure ekerero ky'omusaka ekenyere kyakomanya ng'omuntu okure ase yete basaka abamuja bari babwate emiti babwate enkoro bate buyokorere ngaki okutwekiremo okogo omusajja okorere nga oyeke nokorere ngaki ono mwakonditi umuntu okura ebintu bire mukoroka nga kinkendo moja nereri ariko usire agakire nga kyako wakonditi munyagitumbe yatebire otwerere ekebusi ikiumanyite igoro y'ogukwa ao unamakweri ariko abirero by'amakweri ya mu busiyo maite inzira nere bari korera abantu n'abaganga orari radio moto kwinginjo radio ndikamo radio mwachi mwetu urarire umwana bw'inzu bukana bwari kubwiri makwiri nditi ibareya makwenta ariko bwiri kubokano ono ekinaiya kwere karoma bore tere bori mwa musanyo ne karama na kwano ngomaki abantu babito abakwani mwenzi bya bore na ore te kama ida kubese kisukito kitari America na bane pato mama yo mwanje ero egentrata ko kwana igoro ya makweli mono ekero
makweli abeire ande gitege ko bania gwekero akwenda ko bacho esaba kusibo ronge ekera makweli abeire nabiri tuoreto ko manyanga tokuri elimi bintu byekerana ogo ikerana to manyanga omobina ningo to manyanga abantu bayambara nakiye ko wera ekero mu kusi atimukire igo koranga onya mu kitoyo lakini abadebinga amaboye mwanya ko bibono iga amumo wendi koyo igobona abatandani kiki mari ko biriyo bakano to bwadebire kiki mo sanjara kwa konde tigatoira ne igo ekero amakweli abeire etuwaro to batera na bono tigato to menya kiumu chiore go somo tingo ikani bono na kiye kogera nga etuwaro kulire lina abani na onyomo gako sirire twara abori litangani omonginori ibinto birure ikiara monye binto birarugwa uhagataka koragento ki muhagatari ko bacho na ndege ntoki yakabere ikiara ko bono kulire lina nga kiaba na bako yo ikiara bakusimba alire tenki yakwa raba kusimba kuburanga naru ere cyo ikiagera usnaru ibinto birure ikiagera na onyomo minoyo iga binto birarugwa na ndo tiru na abana eye ndaba kusimba ko tege tani no tebe nga kararo koragento ki kara mubere bintu ekero mo binaru ebinto biachi ono bande bana koragento ki achomo bana kwanyora na kinsa chinde abantu bagateka ki muhako yo na bwate nyumba ata bamanye nyumba teyo munyu mutari ocha batigara buyeka enyumba ya koragento ki yaracho abantu bande baroro bateba buri mumbara atwa basi bono enyumba iligo yari kwagachwa esobole mubwati bigo ngonyo buri mumbara atwa ore mwebo wo watwa omumino oli mwe ngombe kiralo kiyobe kyalo ndiri omumino oli ataso enyombe na endekero omumino oli aso enyombe bagusimba na goseri mumina onde bwensi oberere bintu na kike kuchie kike kitabo cha ira bogo mwagera tingo asante na ndege ntokende mumina esemberere muko nyara kumunganya kini kebani geta abagake bakora byo naki omumino yo murane ro ndo boina ngaye basi kono omumino ro robero igaba to baba tabanga bagusimba gwate birenge byo kore nabangina twitwara kore ndabona bagushaba ne ba ndire kurukale batwikire bya kabisa lakini yego barakiza kire baba tabanga omumina igali esare onde tago ta komunyoma naende okay kiagera abaraka bande baroba atabatari lakini yenge tari nga ntatari tinga bana batabagera nabora ngare mu minoyo onyo bwata abana nje kuno mubaka nabona njo mu minoyo ikiara na nante lakini bigo ko rwe bya ite bya gita yona bonko biro bakeza na bityo ka bwana bateka korente ira nabo korende kerere na mu minoyo abana na baba babere na abana na obare ganye igo abana bana baro korente marende basi na ndege tokende okukorera ene arjana ko esebilero bantu bakarwanya igama mana yake ndeta bono ibero na bantu bakoramana no bakurwana kikusinke biamo na ina na watu ya makinyo mwa mwali moja likia liko hivi otolo ekero muntu ali gukwa inga kiri ya basukuru none na mangana aya mubukwa nande kedi kiyo kengo munakuga ababo chaka umurubulyo wo kumotindika kinyangi kinde munatinde kuga munatubona barakumambi kumara bamotindike kero gwanje ngwari ekero ba
mutindikire na ribono bagochaka emirogori yokobeka amagwa egento getare ngondagire timokonyakuire kikiarego omonto gakure kirungu kiakoretwo kero omonto kabeku otindiku muratindikwa ni orengo omosacha marogoba erio barigirie eng'ondi yogokendio yomba ekorokore eng'ondi yamaikura ekorosoba omokuru nere gochakoraga ngaki musacha nakwa namukutwakoragire bono abasacha basukusi nabo barari bamwe twaragire nyamuntu twaragire onakobori ng'amochari toigwanana emochari nero tagera mwema nochoete kosi tigate emero nyendo moke tato mito tigasirinde 1983 kero tatasira akarusi kumwamamu mito nyaboke akairu mumokera nyaboke mumokera nyangaye kera ko iru mumuri agakana ngaki igakamenyire mwanya boke uyore mata uyoro mukungu moke esiriye karumana egento kiagere kiabende abagaka babo gitinga bakure ninginyo litabia sana bakawanesi mpaka bakamuleka mwana na nyumba this what happened moja iki bakalete kebusa kiaroje ekebuse ebundo bakamubeka bakamuleta bakamwale bakaleta ubatikina aroje tikusa ngarama ama bomaya matoke ngarama bomaya matoke ama bomaya matoke agatulekirwa kebusa kilikia begetu tato mito akabe for 3 days ama tukata to tato mita akaruswa akaengwa that's back in 1983 timbende to kwani kamwana wakorere ebundo nere ya kubekwa maomaya matoke ngakiende nona makarakara ntuarenge monginonde nariko mwina bora kwane kiamanyike taragendera igoro ye moja pia mwana seriva yengi moja liyo muksi akero monta kule abare korosia asebunyande egititiga boibo agegetiye naboibo basi amanya korenta emete ina roje yes bakarente nari arango anekina roje bakarenta ebirongo ibakora yes bakamanya kobeka kurunse yes bakamutira wenda bakamwende emete kwende mewo yes bakabeka yes yes mwale igoro ekina kina roje yes ama tukata tu era 3 days nijipigante tato mito na asirete monyibodia ekerasira na inji mita asirete kwana kuna bikunda kwana akarusiwa mito agaeterigwa egesieri kia mweri akaiwa mwabakomoke omukungu omanene ere ebarose tiero asenge jasera tukurukini nyagitari ngosinyire achokueraka ago ikagega mukungu omoke agakwero ekera kwerororo akaiwa omukungu omanene bakarosi obotiti bakabeka inse bakarangiria baswati baye bagacha bakamutindeka taire tumoja nalo choko moja nje nje na wewe ona tegerera ngoja ndasoro mwa einara yare ni moja de yomusi nekera ujikorosa libwa obotiti obosekiti muna wande mwaruka musi tata keirara agane getondo nyoma
onyo muntu kwa isebere kia mambi isesana na moto ndiki. Yes. Oyo tare kutinde kwa no lio kwa kisa kianda abutuko. Yes. Inki kiara ko gero roseligwa. Ugetiti. Walibaga neti masonsurana. Osoyo kumwagara gekamago akarare karisiko. Ositabuati mojogoro iguru gwenyaruka. Akiwa arota yarango yara oseligwe. Ebirobo birimo igwa biribikobe ku muturo n'ibindi bujya biriya n'engende mugoro kwa marashi. Yes. La bibi ariko musubo kundo embe beta korangaki te iweka te tioka iwo mugusino mwanyolenge ntomo nengoreye ewoja kole muna otogoche mugusita ara gutindekero na mashini ekimongo para ara gutindekero na ngori ntoje tokwana igoro yembera towoiko toje tokwana akembera ya kole ngokolema ngotare kolema kiango na otogoche igo mwaigure ngamangana ngabosongo moja usenga kijiri chikumete Nairobi Kiromo igo so musi go kwata makweli ruwari ko yatama ona ndebia korekerera ya bikundo na bia kuchiria makweli usi mwana kwa wata kabori kwa ko ko igo wako ya tukana ekinare okwani kwandele mugusi dale kugachwa mugusi dagwata sakuli naende mbaiyori iso tako bomino na nyoko tako bomino nyoko baba iso niso tata oyo mino noli moigo irama igoko tena tato minto tako bomino igweke busiye kinani kemanya kurera abantu babino mbaro nabamu abo so bakarteki mbaro ise erieta tata igoniso fana erieta baba igonyoko mana ta komentana no yo mino ekitari kegusi mbuya kono igere babo monyiboli tato monyiboli yes woli ngiko makini mwenyewe liko ni makini wangere makini liko makini bia masa makini chocho asini just come here ngagerete asikuru kwa ndo ba ndo bosha twachira tange sana asama ni yuko bora nani kabuli kero mwana ndo kalenda kiba confirm ni ko tori ukuri na kiba confirm ni kwa mtindo abagaka nigo bari kon kemba aso ko kiuri babwa bategere bayigitu zacho matango wobe tangazo okay mwakwa lero watile kwa sisi kama wewe inyara kanena mugwa ninyo abeto smart mwata wana mesikimu wasiki paka mbona na lakini mapema kwa inalio mwana siko akamara diwane bona twasi munga takita hicho kusiri ingo kwake kama akamara kuma swati ndio ameto zino ndio kanisa umurumi umurumi tali mwana kwake kama umurumi umurumi gereza
umuntu gutindika mu muntu abana bakonya kutleba ababa bote erolima isoga akabona ukuthi Whatever. Kera bako abasirite njira mwakeke kama umuntu chukuru. Lakini kubo lwa tato siri mpata abachukuru bae. Omojukuru ubu amatubu angina kuru na babungo ubu nakubeka. Ekero mutasi bone mu rumu aboro narukumake. Wasisi. Mumuratu watu kumwe. Tinda Mogera ni kwa nakati mtu nalo ndimo. Mo bigu yari swali nalo. Biyamana ekero omwaka mwomuchi asirire ngochire yanyakaleta chiburuta nejira chimuroje chigenda kanga kwa mwana yuko musanana omusubati ekera anyolire omwana oyo onyorire enyumba yaye onyorire omwana omuchukuru nero gotindika sokuru yaye nande ingonye omumuroyo monene olenge bajikinagina tali gotindika isi oyo kabe nero kumutindika ingonye omugaka oyo bwata abana babere oyo mone kerentane noyo ndi no makobati oli makobati tali kumutindika oba kuligeri mu muromo abo kumutuba kurumayaga omwana oyo byaliro omuchi amanyingabo nero kwe misokoro yaye biyo ekimugwana atakumanya omwana kaecha na nyina lyakoretwa na lyakorogwegerethana ugwikanka okomenya wenda irugu ugukina kwagajerwa igakorogwe ikemeru okorereki omerire ane wangaikorokungaki terentana noyo ukuremenguru uwake kama ukienguru nere kwa warenge ngombe kwa warenge ngombe aguchirara nka ono naba murabara kuriye ngombe ye umucho kurokorangaki oe kwa warenge ngombe wono igonta kitukukorera umurayi itokware gutora asenje kisa nkwanana engoro yo musi njare kore mwero akore ma ukinsense engoro yo musi yo yare kore mwa oyoreme akwara libumobere alebe na yare kobe kwa sege sijo okaraki obwatuwa obeku engoro yo tare kobe kusanduki kuneji bako bekarera tare kotinde kuna bonyi timade se bonyi ngendoto bonyi wetu ebibungo obune bibyare ko rusigwa mejibyonyero ibakali ikiyagaranga kiyarusigwa igoro to byare gutyo igare ko irubunate igare ko irubunate karadaki bunate korende kindwali kiri kiarenge kimbe kiare ko betereri oyo kwani watara atara tuberemo umana indwali ndimo jimanyeta ya isa meso na yango na iwo sema manyeta yaka kwaro yo mtachangire nere endwali muna chindwali chire chikomera abana ekegorike yakamutamanye ubu chinda yani amani akababe chindwali ibere mwana tare gutindekeraniwa na ndwali iyi nande omwana gutwara rege esukubi mukonyero tigwane nguzitanga naro mwana kwa rege gezira kurumaya y'abantu bakora kutindegwa
roburire muri wa guru kwinya mulero robo wiro wobe na bora kuwe ko mwana ali ko mano egera bamoja kubyano kumega mba gutwara bia mana fili bageliga kidwa liechi bakonya chema kabe neri bali koroka enyaini nenyaro ima china cheke umwana yakura bwato bururu ali kubataba o yakane bamubeke oboina omuntu nawe kuri umanyete ogenda omworera engureme amanya kurusibwa abagaka barangira usanga barigiriria baranga nereye basi bamanya kurusia bakora bamweni abamanya tuwekereyo yabona sana bakireka ikija kuambokera okisaba eke gorige akaraga kigoje egasiye ekibara akaraga kanana no korus bakireke nande mboda konyororo onde no yokora iruwo naende ko enda alenge amanganane yo ocheneka namo subaki gwigwateraneti nere kari gutinde kugo igare kumanwa omwana oliyo wekwensemo nerobe kwarani ese namo gako okonyora bana munubino kari wanchewa agenda okora mirimeyo mbari bakorire ngaki bakorire okoibora wekerabo biamana ege tokete to bona very clear yako anake kwete wiki no isobiara ta otindeka omoto otindeka mumuromino oso mocho koroho one nane moto otaba so otindeka romoko anya koromo mobea aba mobea boka ba otindeka anya koromo mobea otinde kunomo to kokomo kulia wasali oino moko otindeka ege tokende embiera ke ko very clean teta keri ubi de 11 wane kinyansi yako era ayeni ko kwa tasiri roba geto kende onye mole family members umonto yo kule tu kunali roba yako yo kule neri roba mosike babo kolebyo mwachire ndoko kunga chitanuje nando bomaine nando bubwati ama kweli gabocha nando bwangu ekero mutari kubwati kuzieke ibo mosa konyora ega obotari moto kubwati ndibyo buri none procedure yo gutindika the pope is documented na into mama husi ito documented na kyo gutindika igoma ko tabas gutindika number 2 umoto gutindika mumuro mino ose omochokoro onye wako omoto guchimuka onyomba mumuro mino makoko bwa tari omonene niso biamana because the audience wants to react also to the elders, and that I think that is what it means by feedback. Ko mentere kiateva abaku tineka ni sango ya matati tari onde pues kwekari sango ya matati na sango ya matati gori korwa bali bali boka bamanye ngai daktari omba you wanted to react. Yamana wakati ikana sonawan sama dia tahu mungkin umpama royal tangan mangarora kan buka umuka ibang punya bahan masalah pikiran jauh tondo ibaratnya mau dia beri pesawat tu elimo di MC aboli dia di turun era aboli ere nanyo mete lakini nanyo to mwana isiko umwana mumura ngora tindeke ise umuro yose sokoro osingina injeka katenga umwana olia onyo motangi kwa ndalo leto otindeka matote yakare indi tuachagete korara nege tondo nyomba yakogera umugusiga irogete eke moto kwete ngaki kitua chagete koreta egetondo kya nyumba eria gatatu
ingiakogera umukungu ekera akure usomo kaka bali kuwe kumsememo sites kinyombo ya mube kokobe oyondo kuli ne futwire ne ni kwate kedinga ekera baswat baminto matanga bele seito amotati leki bali kurara kwikawaira bichisobo ingiakogera no itwali como na boli liga ike busigo taba kedinga to basa kwira na into bado kuna maraba ya embera umanya kuboliga nechendi umanya kuboliga ekero ditoku motindeka ngia kwa moto maraba toa kuna toa moto chembe yamo na ile momya bapera na abantu bagikeru mideteka toko yamo. Thank you Mwakanyamoko Mwakamakini. Mwanyanyora maswali ya kwezi. Basi. Imaite na maiguri. Kamura jango basara moche utiga kunywa amaru iga moneke mubate ni Gabichu yagere ibona murete urukano waiga anje samana obondo don't make it obondo atwate abanga esebirero nekero motabo stratiga kwanenga no weekend ke gusongo is affirmation kinsa kiri chiamoroba ekero ibinto ekero mugaka ati aba ibinto biri byaro kwanwa igoro yamarimo igoro ibinto biri ibinto byayini nabora anyore nga abasubati sabaso kirochi ba kunyara wikaranze ngekaranze se chiamoroba bakwana yego rabaro de kuma badende bakanyo bila bakora endoki wase tani ngabagende na bakogenda ili bacho bayenekero eburu mbara mabia na egende kende kilikio ko beko mu bile batuma ndikia nete lakini naende yeko kwenda uikoba egende kilikio weke mali tu wakwana nga ondeta ko wacho onyenyo bateyo waro igoma ekero omubiro bekiru nyumba kize cyamoro numbi nokora kimo go tabaseri mu buri ko bwo barore igona yeko de bitemo no bekiru na twate abantu wanekero ko bacho no weke ne bintu bibira akwa asigi tatanga na kwana ndaga na bitini ya cross marbo iko kumu na bali mu nyumba njata kiri kuna waswatu wakati sobe kira babira bako yira basikoleta amana sobali soka ingenti kiyu mubura nyumba ogira kite ekera basungu bacha abantu bashakuli kigasi yale abagere ekero bana mutuko tukobese ko wani tukotereta ka na mumuro etara akora tarata mwili na karasa visuali litekwa bolia ukugingero ekero maambia itukuli vikugingero ne process ya kwa ndi wati richo ijumu gaka tindiki mono yentu kinga ko ba na kwa kero ba le tire mondi lia ya ma kweli kusoko mu ekulie lia ya mbaye ya likunku ya makati eya le so mana sins ngeo kalmoko yiliga alimo goje korela mu kolindo mu chiri na handeli one of the conditions wa aye no ne ko ni mo eteni no bi no bo no ne ko ni mo ko na tuko bo magana ale ko ko akugura ba ta ko chika mwaka ni mwacha ni le matati beyond the cat call we just there will not be there to follow the akwambera issue ya kula akera kwa usimba hizo kuna maana akikera kwa lisinko mkinana kuna abanyene bakani bakuna ikemanyete abantu befanye usaba tumu wako ibara ukindi kumwako na kibabere to esintu batalingi kiyanga ba bali
enjira bakutindeka kubeka muchire sabete abantu batari kukunamara n'umukungu uri muri to n'abako iko yamana njena rokwa na both locations umukungu ekara kule arale roka kwa yoko mosa na anda to the left ama go 20 rwase nyuma umusacha kirara akule arale roka kwa bolio ama go 20 right nyuma ya omumura kira kule atinde kwe to the right yenyumba lakini ama go 40 yes kurwase nyuma ya omwana omweseke kirara asile awo tinde kwa ama go 100 kurwa azinyumba emokungu otakaneirie emokungu otakaneirie aile ni musomo abe kunjira atakuyo igo aine kitubiri ama chiko yomo kusi eto kamaro mobumboyo gogo tumie reshi ya bwana egento toligerete ilaika nkerina ntunaba kusi ntobwate chinjere chiti chiokwa ebinto naende nere tali ntutwe ndobwenzi raka London nyere bikunda amache kamaraje yani amache ori komache. Excuse me, can you bring me 1 liter of water and just give it to my friend here, because I think he's getting more and more intoxicated. We need him now. Just bring him 2 liters of water and shake it. Now kore dera amache ya kino tinna mo joga to moere egento keroro tunaba kusitu akwane ya malaika oise kogenda Westminster Abbey watu kuno yate banga umugaka iga kogachwa ensama yo kolio umugaka no mogine ensama yo kolio idia kere queen yastre e queen go ye wo omochio yo mo ega soeli kwige iteke mo kisa chiamaro goba mambia akasoka kwige shiri kende akagenda gutinde kwa esai ogende Westminster Abbey rero abagotie sabako bekwigere ensema yemo nande bakobeko abande ensema yindi nande litangani abantu bali igo bagotindeka abantu nyomba. You can Google this Westminster Abbey noere na bokorra abantu batindikire nyomba. Thank you. I hope Umogaka chairman Okwana, that will be the end because of time. Hey, what is that? What is it? Nchekorwa. Ngokwana. Ngokwana. Na identity culture yaba. Mukungu yani yero kesoga kenjare kulimu ruso. Baito semu ta kulira minamu ta kulira semu na ngombe cha wetu ya ikile cha koroku marera marera wewe marera ya kwa chi marera igare ko seri lego chieto akarua agacha semu manete igare ta buono chiombe chia chita tukulira nyoko aise kuja mulire mu iga kuya makwinkurwa aire so ari boy igoyo yare mu etukiye kugingiru etukikugingiwa nambe mo musigara batebanga no muntu wanje tukiya yakarangaki nkikurwera mutu oyo olengo obugima bwa change mu batayebe so bongo chaka baru bugimu bwi ikire ba ko indiru eba batayebunga anchirana oyo rulo wono wika muye bange muna mokoro de pire yebunga wal kabu umonda ko we katie mbadi umupira ko gutene
Gade bako banga na bai komi ga haka umupira ogendera na ndika rogende barwa. Okay. Oko wingiru koria no gochake bugimo boya asomuchi. Na mwana ko asomo kungoyo kweru. No musada tubu mugweka. Usomo sada kweru no mukungu. No ko matayinga wono ayengo chikosowori nyumba. Usibona wikonyuome. Okay. No ko wingi woko ekware kokoru ekeregie kigororo. Masiwali ari. Our visitor, I want your questions answered. Oh, utarucha maraba, yani abakungu maraba ya yogo tinde kama maraba ya yogo. Yenda oligererie kirako. Igo bakoruta, bakora. Mana maraba akora. Kire baruti na kyoka. Tuajeranire, tuakoranira na wakorereki wachi. Asante sana. So tuangalie sila kitu kwa boli. Oninapo atebuli kurwano. Ana angalia clarification kwa. Okay, please raise the mic. Asante mtumishi sana. Niko ndani kwa Yes, asante sana. Ama swali ni kupata yaki na boss wake wa Cultural TV, Kenya TV. You just post there and then we answer in our next event. Yes, Lindsay. Aba musine kubara batereba. Kero munta kubune ne yabuti. Na tare guru ne yabuti na ntinsi. Wewe swali. Iro rakego, bueno. Aba musine kubara batereba. Kero munta kubune. Kikere ko kero ba pa ni manzi Beyonce. Ngai ya ko ali ne kwa sabuti. Kero munta kubune. Mondo pero kwa na kia kwa marieta yo magiata ga kuleta kabia wa bana baki na kia kwa bata baki ingia kwa tu mwali gania gande bia atuchira chutora bia abana bali tucha kutoka marieta basa eka igoto wote abaiga oyo monto mache ngako genda kebulikia egesikwe no bunyansi mbo baime tumutide ke bia aturare bia abatocha kubia tuimuruko litaliaye baba yonga umontorie karoto mutindeka igawo bunga monta kwa boka igawo cha kuboka nande kuetera soko ibora wa nyola ni chini jenzi umepata jibu you okay any other question that you are leaving behind ya sana wale tunaenda sina kesi ni mondra iswali ndio why oh okay. Hello. Wait. Iwairo ni yawa. Nene kumoja. Musibati tarani. Kago tende kuwange na nyumba ya ise kosi. Asago tende ko. Ndio like kago tende kuwange na kocha They say out in the pool, 100 feet from the house. Go to the pool. Yes. Como sa daga kule igago tinde kwa se amerire tie no kwa utinde kwa ase amerire tie inabana
bono ene nyumba siara mate kisi kwa mumo tena we omusaka ga kule iga kora tuska aligereri ero lakini sinyake ya ero arale no koboko kuni tarigo tinde kubinyoroli usukigware atamba ake kubwa se binyoroli arale leki okuni no mo no oja gukwa nera kowe aligereri bedroom nare yego kuirum asuki gunere ara ngana mo musake oya bigetwa ara ne no kobe okobori ko kumwa bori nga kiyo mo usiaka ro makweli mo usiaka tabaka oyo kule tali ko ogenda imekana ay karataki maere nga bono banga kugamba oligerere kiyo no oligerere imekaya na wakati communicate ekora gereri usekora ngaki egosisini waigure ba no mwano no ukwaye nyaroka ene yango nyaroka especially ko muatania magora kwake ama goro wana atatana kwawe kumata sino no mura obe kwa magora yese urmat oyo koirwa hane no rio chita kabasa no ya no masali tukenimo ay kwa beno yo wana oyo ishi ayo kumata nike itamoino uchikobe kwa no niwete bora wekera kwa kodere asenge limoyo mozo we katanya ramo ya wesi rata mo ya wesi ko chisa tayari moja ni mo ya wesi kidogo mo ya wesi katarake abangira genda ari mo bange mo mara ntagoja bwana secretary so mama aya biamono chairman asiti bagenyo yodare okwana ngantwale gina bageni bonsi pi barenga hiyo Eric and your auntie Tabitha Keriga Tomatenora, you came all the way from outside this country, you are here. I hope you have gone home with something. Ak Obino, na wanata koji motua, chief, oje motua, mondetere Ken, mheshimiwa, oyugo tukwana ewani. So ikamweka motua, tutaendekora Ak Obino, baate na chief Obaba, alete chief guest, yote, kemana, amateo usina.
Osia tore n'abageni baito una generale negi sosala wana sio ni komanyete isikira kanana keringa no kororo muro wika ina kuma simuti komobere to na kombori ga ai bawala ya kotaro cheki na na yemse ono vino ya maniere che dai tu 40 ora tu io mi tu sio però vero un agente era la per me matore era bage o vino in tu ancora torna a bage poco va torna o non va di torna ogni so per te scontro no va da sei maso e quindi nada di wakachia maneno ya manasiri maka asente yebiro nechingaki matara ndio kino we also against but because ngor ko vino against 92 arigelande na dada tigagiche na dira be comfortable for the case act opinion it is your time di kondeneria kugogoro kwere Dr. Mbaba I invite the guest of honor. Thank you. Come and appreciate what you have seen tonight. Okay, asante wino onde que visimbango que gera andi no tonight na igure que sie que ngentama I don't appreciate it but you are when I stay in keke my fellow architect Hilary Moses na wino Gieta and chief guest Omanga anyways Mbaba I think I'll speak better on my behalf as a Korandia Banaba. Dr. Mbaba, thank you. Yana inchemba kwa nina waile mbiyamule. Number 1 leto kwa Moses. Oyo kepetu Grand Star because neno wakati negende neno kuate edition yogo kwa translate. Mbiyamuna na wale wako mwarisi walikuwa mspakrani program yete note na mbiyamuna. Asaba idwache mwenzi karibu sana. Gega na tuwe kranza aiga nonga. Wale bachi botanga ko devule ngaiga no oyo rocha mandegere poso ngo sigetende no ai ni mata asa malieta mwingi tene Mbaba garo getange garo yamangorora gare oyo muga kongo belwali masaba potondo ichuruode ase county government the chief officer, office of the governor Simbarati. El Yakabere, Originally Bali and Seito, Gunyakonte, Valingaya, Muroro, Navo, Oramusio, Dojitovateri, 2027 Necarawika, Toran was it again, Navantovaya Valley Masawa. Again, the candidate Obino, Yambane, Ak, Obino, Biamono, as a Okomeki in Kenya, Kopana, Kerina, Tumbalega, Biamono, as a good organ, Kora, Kebusito, Kengaku, Sukakuri generation to another generation. Wanambalega, Pama, you need to be there. So, the Sabas and the Moima Kyungani. To buat TV or live to buat web pages, page social media pages kayak kimo share, mo share, mo like na ile mo bateri nga kaya no to kutoka. Askin se chiga, tayo ko welcome yo minto Dr. Ken Omanga. Maungu wana mo nga ko le the first mayor Kisii. Kilea Omanga. Oh na Daktari karibu sana na
Daktari gakora as a Kisii County Government, as a obviously governor, kuna wakili. Vya mono mwenta. Wairire mwenzi. Wairire mwenta. Eka uwache mo wana ni awo. Wana ni kwa mo, wana ni. Vya mono. Architect Moses, this is just a blessing. Blessing aside. Blessing Chisokoro. And we thank God for bringing people like you to this world. We thank God, as a Geuzi, to work at the same Diamono, Engoro. Moreto Montobunae, and to Sadi Geuzi. Diamono. As a Marietta Ken Omanga, one export. One komitaka lukere export. Kera ibi ya rikoni. Tari gini sitos white car. Ya ringa ka chuba kadiaga ke akabuto. Na ndo mwangu na wale niti ndo mwenge muno mwaka. No mwano clear. Omogina clear was the councillor ya Governorate, where we sit here. Nye ndange liya kwa na liya kwa one. Liende ni maizi na watu wakati ya ngeletwa. Biamano. As a minimum, I work in Kisii County when a legal advisor legal. We no mwako cover actually my second full year. Obviously. By whatever design really have Nairobi to Nairobi, Gasovera Nairobi, Bakora Nairobi, Bakora Gas Nairobi. Born on 2025, Nairobi cover one full year. So, and therefore, this cultural organization, I know some twice to go to and we will continue getting it. And it's we pray. I remember this morning was saying or na you that to tope le chimicha chomoga. E vice tanga ne nato mete ne roria ke vivi. E gara di badia ba koroba maita agatumire buna e se tu ne chukura chia. And that is history. And we must continue remembering next time we'll be with my sisters. Those were leaders. It's that leadership tokoli. Ila negusi, ila nekenyegi. We must stop it. To the culture we want. One thing about Moraka, Andrew, as I finish. Morako mito ekera kwenda boini. Usiengima, it is everybody in every corner of Kisii that contributed for his journey by ship. When God then blessed him, akaba mobunge kuaba nyaribani. Ereta abwate mepaka. Chiskura kwa kaja, boitu, bonjari, bobasi, ereta abwate borders. He was a leader without borders. Nainde, he was giving back with Yase society. In that, Nkero Mondo, Mutangereta kind of way. And as a result, akairana akaronga tigankoreki tigankonye kirubus. Na ndo kumunyolo na mama nyolo leo is very good. Ekera irana, which is true. He was a darling of many girls.
abagina mokwiri ya Korea, as you said, was the first TC to graduate. The first TC in Mogana High School. And it's true, Mogina tells us Mogina now is 90 years old. But you have to tell you that Arigaita, Unako rete form for Iga. Abandon Arigaita was a young man called Andrew John Omanga and Simeon Nyachai. Rasuero Yomogaka and need to tell the history. Where the history. Lakini, for the sake of we must remember, and I do appreciate so much your guest today and be amongst you. I was telling Moses, how long has this thing been going on? It's the 4th month. Was it the 4th month? Yes, yes. I have missed. And therefore, God willing, every first Saturday of every month, and the next time I'll come there, and they began to Ekelowate function. God bless you, Nyasawi. Thank you so much, our guest of honor today. God bless you. Thank you so much for creating time to be here. Now, we are almost coming to the climax of this particular introduction, coming to the end. The demo is ready. Wanyari wasoma kinugurwa. Aje mwasoma ndani here. Aje mwasoma mtema yake. Wanyari wasoma kinugurwa. Wanyari wasoma kinugurwa. Biar sana kita makina wale masoma mwezi. Ono. Tutagete kuru the thanks. Josephine, where are you? Josephine, you? Or the vote of thanks? I have Lucy Yore. Lucy. Gundusi. Oh, DJ. Director Obino. Okoro Obino, ejino omona, gundo, ode, mambo dance, it's okay. Ngotoka leto. Okay. Na wewe dada. Unapenda ejiko na. Biamono bagani gaitu mwezi asimwaro. Tuagokire gusanga naimwe. Nainu mwara tujemusiro bongane gutuboria maswali abatoka getego. Mogendere kobera na itugotambi. Twakire biamono. So wewe tuagokire. Nani mwatara mugaso nonye na marwira sare. Chiyomba chira chibwata magana amange ayamwara na make. Kalau meraji mugaso borari monyora maya. Biamono mosese nyuga bana itugotambi. Biamla sana tira Gundusi kwa sabale kibusi. Sabale kibusi. Asenge njeri besanu zitika ndatoroka abasacha moko moroka abagina mwikara asega kuno muri. Egoro muchikari lumurukare. Egoro kwarete to mugusia. Usiase kurubeki yekenerwa mandegeraro amoba nakerekemo engoro unatuacha engoro sesenia umwaracho unaturegaiga asekero mutaji konyoro bosenia umugusia gatebana una semisemi umwabo nachikwanyo le muntu
motu monire se michibe getumo nayo tambo kero konya bande ekoro kero yo muito mosesenie moebu asio mosiabura mwana mandere abagani baito bachira omosikekeni omanga omosiko vino omosiko baba omosiko otito ura likinse cyabo nyandwaro ikira n'abami tobezi bachira omosike sikiri naye mwahikira omukuntiga ko igorere minto mwezi unatora kero motasi seniwe kitano inye chiese ekoro ujetiga bobo ekoro to ekisiro isato chikogi busiya ito obotenegu omwando obogambi ekoro baranikero yo moito omugaso omubare likinga nagani ekoro tigo biyaborande obijatiga borande ekoro kerasoyono oboitongo botoeru ekoro boramate unemanga nyakere merene bireseka etale moruna malema keroyo mate bebebo Bienvenue to all needs abageni betu mwesipi yangirishinga kesho kumatabinga twachira ase omwelio murobero yolera so you can live at your own will.